米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天，以拉鲁玛努乌里伊达古达邦，主在我们的生命里，萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达啊米拉亚多苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话，以约翰尼比杜古沙法阿兹方杜沙布罗杜鲁阿杜西尔苏阿萨乌尼卡拉兹在阿古阿杜张拉阿杜尼卡拉兹在伊达伊乌萨卡松伊拉奥囊拉阿马拉兹在乌尼尼伊乌萨卡法那奥努tam tam tau杜尼卡o ni ucuran no miso kako atau sakafanaaw ng ratunika matia o nika ulah iso i takwanan ko nika ulah iso i sangraan saan。约翰福音第17章23节说：“我在他们的生命里，而你在我的生命里，我要使他们完全合一。”好让世人知道你差遣我，也知道你爱他们，像你爱我一样。萨利嘎嘎奥，马拉兹在古法鲁佐阿多马萨西乌拉乌拉伊，o nga ayay a pinangan no misa Kristo ay kunini. No hani pasoolin kita, maulah ku kawas i titaanan.O ma'ro'ay jingra i laluma no orib ita. Saka o nipafrian no kawas ititaanan a ulah ko sapi ulah ita to tamtao。合一与彼此相爱是基督徒美善的品格，因为我们相信主爱我们，他住在我们的生命里，所以我们是以上帝赐给我们的爱去爱人。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，达拉抓伊拉爱古卡达朗扎安努尼安乌当道，尼个伊拉鲁曼努乌里尼安基索，都萨卡法那奥尼安，dengan pakai ni i ulah numiso ta malat在kami乌当道。Matia unikala在iso atau kami。主啊，虽然我们人有软弱，但你在我们的生命里，使我们明白，我们人与人之间是借着上帝的爱彼此合一，如同你与我们合而为一一样。Pakai ni i dalam anay ang ngangan utapang ji Yesus Kristo a mitolon。Amen。Nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你平安。